Sarapan. Masak. Sarapan pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sahabat. Yang dia ya. Yang suwir ayam dia si Amu masak. No, disuwir. Ya, iya, udah dicerna. Tuh, nah, tahu dah. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Oh, suwir ayam sama ini tahu bubuk, tahu jerot. Bismillah. Pakai sendok. Bawang. Ya, dari gula. Alhamdulillah. Berulang kedua dia. Bangun makan lah. Itu ada. Cabean sikit nama dibuang kan. Ditetap.